O te o folo fa ma fatalo fatu Samoa I lau fasa songa le nei vanga o le afiafi le asa se fulu ma le ono le nei o le masina o me Bluwave lua se fulu ma le lua e le aso ngafua fo I le toe amatai o ngā luenga o ka I vala vatate usu mai le nei aso o te fia fa ilo anto le mante fatasi ia masia o masia o to fine la le leo le tausala o le la le leo se manto Bluwave ia le tausala po le to fine ia bea Vaetolo Semu ia I lunga o le maporo kalame fai pea me se fo le toe fa wa winai o fuanga ma poro kalame fa tanti ale tatou BluTV ma le proklame o le Tautai ia I malo oh mai o pea man yeah te fa salo fatu I mo follow fatu I pa ia ma lunga ale tato au mai mo I le nei I tu la taimi o le aso sorry but I am very well thank you how are you you know so le kala few fa fangwa o me kai I didn't want to come to oh te fia o to foi mai to fa au te back to normality reality io wa uma foi le taimi sa tau I pese peleni se la loi shout out to all my Wellingtonian as you can see a proud fans and supporter of the Hurricanes pule au ko ia lau kilangi ko kala pai halu Wellington ko Sofia io se taimi fai lau sala yante o lo fa no foto tasi o fai tanto proclame o le o folo fan fatalo fantu ma te fa fera ia to ma te sala yan pe o to sam fai nga le vea no tu fati no to sala o le aso nga fuore nei ia e fa ku nga ka ia le si to tele e fai nga ruenga no fa pe fai la to fa tanga o le pule nga me se o pe le issue ma ia o divi ia la nga announce to restaurant nei this is the final o le final warning wa foi le vili mai foi le o ia so no more leave okay five taya mole te tala ina mai no leva no ai ele amatalia mata tala no ile inisio vaenga mana ia por kalame na fenga ia ile sto nai mana ia tele le lua fatala no nga male fionga le pure sili pure fatonu le tanto Bluwave o ki ka ufiu so kai me fatala no ile fionga pure sili ia ai o fia la vale loto ia mata mai la lo ile la mo o fatau tenga le lua por kalame ya famia you know wa mangai le avangole wa e alu le wa faka wa famia el ka pule
Okay, walele. But it was perfect time to have a talanoa with Martin because ole mangingo, everything that everyone's, it's always nice to make sure that he provides the honest feedback and, what is Bluwave? Yeah. But what are your thoughts, Asiata? Yeah, I tele if I do follow tele le tele al temile no mata mai lo por kalami. Se kui fale an kale lunga fa mo le na e fa tele lo fa no. Wa lo fa mai ya u lo yo le ai la u o la u ke o le hari me o drink or se pala ele ngole wa lo fa mala fa tu o le favorite ya le o le sunga le pule. Me se opea. Ya o la lo la wedding kongi. Ya mo we fo ile ava no ai malanga tuai ai o tele ifa ata no ile vai ngale mal tulanga le te fi man maula va sai fa te tu sina u fa malo malo fa talo fa e si vai ngale me se fo ia o wo ma pa anga mai fa ali tanto proclam ya me so tau ainga le ma futa mai la lo Wellington sa man tu malanga tu le weekend ia mal tolu foi mala fine ono se vala ulia na tu ina mai ile fai poi ponga fa mo le alo fa sino ile tu fia le fionga ia fa mo na la fa le lupo ia mal fa le tu ia fipe le auto sila mai look at that photo wow. Beautiful young couple ia le sunga fa mo le fionga mo angutia ia male a kilo le tamai tai fai poi fa pese se palang ia ole fa le alili Oh. E fa kasi ia le tamaita ia le fionga ia oi fo ia tamsa ilau io o le fa mo la le o fa ponga le alo fa sino ia fa mo na le sunga me seka ia ma Jasmine le tamaita fa poipo ia o le fui mono le fui mono i fa le ali salangi ia ai afa palangi le si itu maoli so o se fa mo ese fo ile la walunga al fresala ma to wantana na tu ya male fionga la ya fa mo na ma so fre tu ya fipe ya me se fo ina ma wele va no ma tu te ma futa ma fionga ile minister tanga tu motor pacifica na vala au lia fo ke lopea wa fe feke au kau au na kai mi yo ela lo o fa pe ku sala fa pe la lo ayo au le se mingiska Kusa le mingiska ka ko mo kol pacifica ma le mingiska au feo ai laki ya kuia Ale lo o ko ngwa Asiata o ele PA ya le Jacinda Ardern ne wa ya malanga ku Wellington e face ru akala o wa e lo me mari e ke le aku ka o mai pu e mako wa ka ngai lo mingiska le ya la tala o mai fa dia pu eska ko wa o alo ni ai te tiro tu le leina le e tamaia o to titi na le to alua ia cousins pa o fana u tama uma le o le uso tam fai poipo o alo uma le o brothers yeah there's I think there's 7 of them all together and e to fa ele o le amanta mai le ne uso yo le tam fai poipo o se fa mo na matua I really enjoyed io besides le tafa o nga manisio me sa tutupu o le mana i o le mamalu i o le wha moi. Ia, o te fia shout out ma wha mahalo to in whaaftai tele to i fo i le whionga ia whaafusuanga o le brother-in-law leo fipe. O yo sorry o le brother o fipe ia le whionga whaafusuanga misio le whaletua le ngatai leo le tō whai te vanga ma le tausi. Mo le tue olo whaanga i le sunga koe wheloha ia i le si lost. Sa CCWS leo whatever nama se uso ya pupi Mr. Policeman used to be a police officer mana mau I sa mo la o nga se o manto kalisia skurisa lo po se ngatai na fu vai tai mio o fusu mai el pu lo le na ya le la foto ma to felo ai I le lo le ngatai le o te mo lo fa tai le sia tai le uso ya David le lofi now before le antale lunga o tangata le a pe le la before le antale lunga. He is one of the number 1 fans of Tatou BluTV. Oh. Eva mai tua le Tautai ai. Le kanata le so fa David le lofi. Aina fa alongo mai se aso le ala tule malanga la malanga la lo. Mama ko I messenger mai po le ale timer wan toi. Nga sile forai pa ua ia la vifoilu. Le na sile toi la lo. Oh yes. O le kangaka kongu le nga wifo ma pa ua la lo. Iyo. Fa mai le tala ale uso ya David le lofi ya le la wasi sila ku pe pa wala fa malu lu tu lai au tapu ai au kilani wa le leina Asiata olo waka lenga po e masenda ku ya coach
E ore wa mafikia coach le vai aku wa ai mai melele mai Wellington e ai. Wa ngalo le kole. Ona I vale alofa sunga pupi ma sel fale tu asau teniti fo o le teniti o shark malia sharks I male fio anga no fali o malito. Ai ngata fo le fio mo moli o lo fa anga le tamaya Alessandra male fale tua. Ya Jenning life mafuta mai lo ya il pito no una ta o waino yo mata. Waino yo mata. Wai alu foi Wellington o poko e fa mauli mai a. Ya korelua waino yo mata lower heart up heart petone so ya la mafuta mai masi na yo la lo ya aina ya masi fo yo le to fine alosa ya fa pe fo ila malaki mai la to uma la mo la to lu aina in vix la mafuta mai la lu ya man le to tele au nisi wole mo ya mana it was such a good enjoy ko yo manga o ha hel westa malanga ila lo to tele la to na fsili mai ti oi Io mai se ale ia li tu pa o li le la u la tala mo ia no il fai poi ponga ai mai se uri ko luanga pe yang I mali ai sa va o mai se uri nga fa mai ele o Taupea o ka Leaupepe lo le wa e pouco foi a que Pepe lo foi ninguém mai ele o Taupea se malanga le BluTV malanga le but anyways o le matango fie mana ia was such a good weekend ai foi o tari tonunga o tanto uma me se foi ila toro fa fonga mai wa pokele le ia ngarwenga o fai matulanga foi nani take a time off. Yes, I think it's important. You know, it's our way having some time off to ole self-care. Ole self-care. Yes. Ngai okay o lesi ia la o stau o stau la number 1 o stau poko e fari self-care. So, you know, lucky as Saul self-care. You know, he's self-employed, self-care. Self-care to selfish. Yeah, shout out for you, Saul. Thank you very much, Saul, for your comment. Te lo lau tamai tala le fia fai tu Wellington ne ta me mai rola ia le vaenga ta wana fa sili mai te au me se proclame le Bluwave. Fa to au o ale o le pomongia. Ato o leva lea o faisi leva lea ua savari le sifuru manu tu sango ni New Zealand. Fako o ale le lau mua Wellington. O pomonia o ke fa kula o kala o le vaiki o au ala fe wa iso lo ta vali. O fa tula o tala fa muina te lo. Elengi pono official wa avele lunga o pono official ye ave. I didn't realize it's your first time in Wellington. E ele time na manto wo ile no fongo Levin. Ai o malanga le nga ku pongisa. Toyo ese mai le pongisa. E re vai mana malama Levin. Ai o le time mo mola nei fa to ato no ile lo lo mo. Le mana ia fa te tele le fionga fo mo na mal flitua me se fo 11 no. Ia na manto malanga tuai. Ia o ka ngofo foi le hotel fo ko kia fa pela ale mo sa ngo ke ngofo le hotel le o mai malo mai Samoa ma ngofo grand chancellor la lo ia Asiata o ke ngofo mai pe fo nga fa le ma hotel ki ro me pengi kalo mai pala langi la sa va fa pengi la lo ma yeah, on highlights na yo la umalanga me. Wow, you know you are glowing today. Okasa olelenge aso go to Hurricanes. Anyways, tato mai le tulanga lo weekend sa mana yele vaenga. Ai sita mai incident le tao mo mo nei vaenga na tulai mai. Ona fasi fo mai le tata no nga I le Bluwave ya male au ila to fo le u vai kunga. Ya wa amata fo ina tele na ya la to tala le tau fainga le Bluwave. Ai si o tu mo mo le tama I video le na manu mai Samoa. Sila to we must warn le to telo ila to le mai mo. E yaina I graphics fo ile le o le vaenga le tama ia tale. Ia manifa atinonga fo ile le sitanganta e ono tau ia ila mai mo. E faia o le fai o le tulanga ila sila e mai mo mai ile tama video le atu nan tulu. O le la o le pe o le sko inga sainga le lo na falo lo malifa. A le wuli la ia. Sila to sila le video le. Me se fa fonga Samoa. Toi ko fukasi ai kua. Toi tau file I. Ai se fa to le tama tala le na toi sila to le lo foi na wa viral lungo o pelet failang. Ia ai nga mo ni so ilanto. Tau file o le tau fi I posi falta to wanta le amol taimile nei. Sila mai. To rutanga tai le anta le. O fa to o lo apea. Si sta ma saina.
I lona fa loi malifa le no fa ilo mai tatu tala mai Samoa o le sia li le fele pulo ma le tangata fai mask lai fa sanga mai o fa pa ela ya to play la mai le ai si le me fa masino mai o wala ngai lo ise mo si sila sa se le tangata le focus ia le sainga o le focus le sainga le fai pulo ai te ia le o so fa fo se ile you know o le atale na le ilunga o le tala fia the good news is that o la wa rest le o la o mawe le malo vale by looking at that video Pia, what are your thoughts? You know, my thoughts are you know, there was no reason for this, you know, blind shot. Yes. He Bem falling mai walakwa lai wa mimika pola fo langa me lai mika vale fo mimika and punched him out of nowhere. So I feel like there's, I mean, you can tell we've already spoken about it as well, but I don't see any issues there. Absolutely, and I'm with you on this. O elea se fa masino nailo o e lau va ya mana tu ele ye ni leo. Tatia ia la me foi lele I think maybe or no ave sel melna wa ele se so tato manam lama yai. Ai tato woa ile mela mata tu yai ma va ai o mata. Ke ia o ku ifua. Ai fa manta le alo no ngonga ua au si ai le nantu ai ngai tau le use of force. Fa manta le ase ai vai kunga ele yai ma se kai mi o ka o so in kala ke sainga le ai ma se me fa pena. No. Ale wo so tu ia eu mantu o le matua le tama. E matua te. Well, you know, like you mentioned, we can't make you know, assumptions on the video. The video, but also we don't know. I mean, there may have been a previous issue or leo ma fuenga laku, but does he have to do that? There's no, There's no, absolutely. No need for the violence on mealia. Just ole matua malo vale ola utaramonia ole me tonu ale ta ole malo vale. Sa o ia talafa atala o foi me mali foi ele ise rumanga ia le la te why that's straight up chio o foi ia matua la utala ta te mono no tu fa manga ai ole ale me la sanga fa ye fu an me wala ina fa fu la tulanga ia ole fifianga la wai a o leo ia le mata o pu mar tulanga le au tatu tala noa ia le tulanga le la tu fa fo ila fa fasili ia ai mai se fo ile o nanga le Bluwave e au nga fo ile vaenga le se fa manino ile lautele le au nanga le Bluwave ia o le BluTV mai nisi o nanga ila mana tua e sa wale tala e fa le ango ia ise mea ai amana ia mai lo ise mea mo lunga mantalona e fa ala fa ke kainga la batula utala pe ia ti e ile taimi e ngale ango kwa wo ma felengia nga sawa fa mai woi o pe ala o CEO ole pati tainga la o CEO ole mtanga wengo tupi nga vai la yo tangata fo ia na to mafuta o tangata mo fo ina to tau ia oi e mo mai yolan to ina ua mapuna mai le tūlanga o le whamoe le na manu malo le Bluwave i le tauvanga fo i leo le designing o le loko i Samoa a le tātou ono sifu na manino lava le toa tele o i lanto o le merenga e ke pulea o e peke fou peke kuai e le ingi ai inga o le tauvanga le na ele i sau fo ia inga whaapea mai i must be a Samoan iyo na open mai lava ia le tūlanga i le tauvanga. Whaali au manatu matusi, whai le tāleni ni whamanu iai o le tua. Peita. Ia le whailanga, wa le upumongi ia, le na tātou iai umau te mori mau. Ia na so na tongi ia fo i le tauma whainga teisi. Ila no le Bluwave walanga o se alo fo i whaasino ia, na utausi le fia le story behind le, o le kengi savai. Iyo. O mele la ingo mana o te faso le mele la or kengi ma to mai sava. Kengi mai o i safunge o kengi ki o fa safunge kengi. E ai ona le na mai e so tanga ma le fa tua fo o le ripule. Le na fu ai o le kengi ia pa nau o la e Samoa onga i Samoa le 11 malanga. E ai beita o so fuanga le o tato. O so fuanga le foi la o uma enga. Ua le whaasanga i le isu.
Ia leo atia le tangata. Ia e whawhetai ua mana ia. E ua mana ia o sila hantu ila tau mana tua o tangata ia wa e si wheatua lau whaasole a leo mai au pēu te fia whaasole mele. A whai e te tua inga le whiriwhiringa. Wa e underestimatinga fo i le tō wha ila tau na whiriwhiria le mele. Lono winga te tau mai nā. E le qualify tu loa le sui pale mia le tai o le pale mia o ila tau uma. O tua na le mele le wa e ngofo foi mai e le qualify tangata ia na filifilia le loko ai te lo o ena o ina o fa tala no ina le fionga ia le tofa le tinu mana tua fo ia le ia ile vai ngole tu risi se tasi o so tanga male pisinisi mala manuia o le tala le tinu ia tau asiata o feeling ata ia e manga ia o malaba ai ale vaenga na beina ese mai ai le mau lunga o le tilo ai mese la le whaupunga le film le lalo vai Antonio e ini si design e mana na yatu ai la bia tala ai o whaupunga i lalo na le ionga tasi male whaato whala inga lai tau sa ili mai ai mana tuar whaato whala inga lai tau sa ili mai ia avatu se herring foi leli e wha matala i le tatou sa valinga Eu vai lá ele mele lena ui foi lá lo e ta ui ai le fa mo ole loko for lau man le fa tua pauanga o fa upunga ia ma o ta oto le lei foi le tulanga ole o tomo foi ngala na ia o stintiti po si to fine po le fine fo lena faia le to mai le ia o le fa ngala ngai le Bluwave now speaking of the Bluwave o le Bluwave o le company atoa le na. O le company te le na. A o se tasi la o le Bluwave. Po o le Bluwave. Le iai la le au onanga le o le BluTV. I le tu tau whaasara launga. A whapea fo i te fia mo o mia le website. E iai fo i le la tau fo i a le Bluwave. I tu langa tau website. Create la website ma mea uma. A whapea e fia whaasara lau live se wha moi. E iai fo ile mātou a me ta o le blue streaming. E watu fo ile hantou i tua. Ai e ilalo o ma o le Bluwave. The umbrella. Ai o le Bluwave. E le whanau ana fina whanau le lua hafe ma le vadu. Wa makua foi Bluwave. E tā hua molo tau sila fia. You know, and thank you, Whawhitai Lava, Asiata, for, you know, your contribution for i awaia le whaasoa. You know, I know it's o le whainga kaya because everyone, you know, I heard earlier on, if something's not going right, e ka ua le whaasa o le gaminga. Before everyone has assumptions and I do also want to add the competition itself we were actually confused because a lot of entries and I can make this clear because this is what's happened le gaming asawe entries for inga le engu mela e le se whaapea o le kuele ngor kangaka it's actually numbered so the entries are numbered 1 to 2 there was no names on it. But I think also leo ka whaasoa i le kulanga lea awai le. And I think it's really important that for our community that we try our very best e sa ili mua mose awala you know to help because Daisy's a very young person. A young girl. And you have to remember that o upule lafu aku si ngei it could affect how she enters other competitions or anything else, you know, so your words are very, very powerful. So it's, you know, for me, Daisy has done an amazing job and I'm really proud of her. But I think our community, we need to be careful because it's so powerful. You can either make someone very successful and those words that you share and your words of encouragement, they will never encourage. So you choose and you decide, are you going to plant a seed and encourage this person for the rest of their life? Because at one stage, when they are successful, they will never forget gaming at her lowest. She will remember words of encouragement. So you have two choices. Words of encouragement
or words that will affect the way that she will next time. Should I enter this or should I do this? So it's a really nice. Or no words or at nothing, all. Yeah. You know, I always remember. Olisi ungangulenga maua mai ua onga ya soya. Tasi nei va pese faata upu faata otona me fa Britania. If you don't have anything nice to say, don't say nothing at all. Robin, Melankala, your words will not pay my bills or feed my children. Malanga taua yo le vaenga le misi. La fa soa tu se vaenga na ma tala no na mo ile malanga ile Roy Wellington na mo leva no te fa soa I ma tala no mo fionga ile minister tangata tu motor Pacific la veila lo wal va so le nei le fa nga solo I tape na nga wal pasi ai no paketi asio tanto tu no sila. E ia le vaenga taua na o mo le ma fa tala noanga. E ono fa matala fa ala te le vaenga le tatou te tala noa. O tatou Samoa. O tatou mamafi te le upulea. Se la ikiki ele iloa e ngia ka mai ki faingi mea. Se fatua lo tala le a. O mamafi te le tatou le upulea. E tau fai atu roa e fisiri moa mua. O ai le vaenga lea. E ka ua kuroa fa pia mai ele fa alongo yai e ama e fo ele ilongi mea o kau kwa laiki o le masani ai o mafai ona o fai atu fa pea o le alofanga lea le stangata matua ele ilo se mea mo ia tasi lea alofanga le stangata matua matua unga piunga ilo se mea o le lau o le tautala ititi o les e vai atu loa nante le mafai ke ia levu mai kau kwa laiki you know ai mana ia la le tu na fa soa ile fionga le minister mai lan sauno Vai foi lan tatou le taimi na pale mai ai ia Jacinta Ardern ta ile le leipa. E to titi ale ro nisi po hai. To titi ale ro nisi ana ave ia ile fatua tuanga. Ele ia I fo ia a menga o mai le national pe no mai antanga fa pe mai. She's a nobody. She was just a radio host. Wala ngol background or tino Jacinta ese mai ona tulanga ona failonga. She's a radio host. Wala la fo na to te silai. Tali e Jacinta ia fisili. Le makua polo lenga olona background sa fa sala lau tulanga fa pena. Ai ele taitai ia lau no mai ia tangata papa e fa pe mai. Se ele loa se el haiki. Wai le Bluwave. Wai le binga tala. Ai la tau te tuli e la tau te tilo. Pe ia se tulanga le e fa nau mai ai. E pe ia kala kuspa ia. O le ase mea ngai ai le ngu ule Jerusalema. O le ase tala le lei. O le kalanga ala wapuskoro. O le ase tala le lei mai e le ifa along aisa unga. O le ai leo o Jerusalema i petele ema. O le ai o Tavita. Na whanau wa Yesu. O fisili foi nganga fisili e le kuifiki nga o fisili le kenge i amantou le anoa ina o fisili e le tene o tene vailele. Nga o fisili ai. O le ase mea o le ase me ke manga kua mai lo ngu e fa mai kala kengi a sa ola tau mafufau e yesi o matu ta mai vaile na a e fa malu te le lilo te le lan ele manga ia o me so something new I create bring out something great in it o le olanga la le na mo mia tanto Wai le Bluwave. Ia fa pe foi tele fa fonga onga wale vana fa na le Bluwave ile lua fe male vanu. Ia langa sa tau mafai. Ele ia se pisingisi per pisingisi Donald Trump nga fa nga wange Trump lo kaya. President's the next day. But you're right, it's you know it is a nice way to start our Monday. It's whenga kaya, but I think it's very important for us to nurture. It's very, very important for us to nurture and have these opportunities for our people, because the truth is, if we don't create these opportunities or work in Samoa, well, where are we going to go? Where are our children going to go? Afai fa fonga mai ai ile me alo fale tua ya o e malau tale ni na e oi. Ke lo kala ya oi. Ka ngoi fai. Aua ne I fa vai vai na o e ele me tangata vai vai. Oi. Afa pe o lau ka le ngor kusiaka. Mo kwa kusia waka. Patua I fa nga par kusinga waka. Ai ia va no ai fa lau tele le onga alu ya onga. O tasi le tala na o mo mai. A te fa longo wai e fiar kanga ka lea onga e fautua fo I le lea onga.
Pela o fa tula tala o te se tia telefo il fa ya to tangata se le ai ke le o ngale o nga fa ya ro bala o dinga mai le tua me fa ke nge mo ke le lang afa pea o le o langa ile fia o nga ile fia fo ila fa tua ya o nga ai afa pea na fia te o nga e te tau fo ila na tau solo mo tu le fa la utele le me alofa mai fo le tala le tu pa ia a va ku me alofa ile sidenga avele lima arunga lui bakule lua arunga lui ai va tu tas alu moi mal fai upu e ta wala a fai ya ese me alofa le to whatsoever ele lopo te sile fai le ma no langa ya kam fai nga ele lopo e kai exactly ngor kalanga fai ele o ma to I sala fai tala na to ilolo no so tu pu vau e ya o ngi ai ya utaya e fa penale e se e ka ko fia au la ua maua e kengi Samoa. Anga ko feika ngi fa peanga saunga ku ser kengi foi de lenga ku ayer covid. Sa ole. Ele. Anga maua e nga o se fa koi o se ingikia. Wala wa e ingia Samoa po se sainga po se palangi. Ya ole aso longona. Ya le tu si le nei ai maua se nei aro toto tu lo fo ia ai ui olea. O nai vaenga na nai motu nga afa. Mana tu tatou te fa so ai I panga o ko ai te anga me ko ke mafau wai anga ko nginga le hurricanes wa sa o mo me to shout out to le to fai tolo wena su alopeti ia le to fai to faiva ia ai me se fo io le fale lo to ainga mo to malava sapina stars que la o le so le ala usivan melo wa ia me se fo io o faoliu asi again ma to maftanga ia le ngante leo wo ma pa anga mai man tanto program e si se vanga tv fai lo ai tatele io no, I just wanted to quickly talk about and thank all of our sponsors as well. Te love tato sponsor ma losi lea o le Tasi Market. Whatever you need, e maua uma I le Tasi Market. Also, Pacifica Family Health Group, Pacific 40, your online specialist. E whaingo fiele send lea lofa I Samoa via omi a lunga le lea o le telefongi, po o le laptop. Then, la frustrator, and of course, Maota o Samoa. Ai ngofo lea ke fia ke langonga le hafo ile ngoa. Like le fia le mele le logo le. Yeah, ukulo sa maalu e ka amilo le island. Then you will come back, look at the logo and say, well done, congratulations, a Samoan young girl, a future leader has done really well. So yeah, lena malole no sai malo to fa ulta to program pe ya le ko la ko inga o Satiu le wa I Satiu mal fartua la to si le sila foi la e le 5 Satiu e yai no na fartua ar fia kama 5 e le sauso pe mai el tato fa salon pa fa business ne a fai te mo mia o loa mai Samoa manisio atu moto le Pacific kai pe yo fiti matonga e na o le Tasi Market te mo mia le Tasi Market. Tasi Market ele ngata I fua whatoanga e maua fo I a fee maisi me tau mafa mai le moana. E pei ona ufa yati e te maua uma o loa mai atu moto le Pasifika. O le talo le te sila mai ai. Numero tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti. Kako karongi ue fo ia yaso I. Maua fo ile umala mai tonga. E le ngata I lea. Mo ila tau e fia le tātou tamo le whai. E te maua uma lava I Tasi Market. Ai fa fetu langa o whaalawe. E sa o le lei, e maua tātou pusa pisupo, tu ainga le lei ya leo le pama. Le gata fo I lea, maua pusa moa, I so si tu ainga sizes. Fa pe fo I la kako pusa siu pipi, anse mai ngar ka pusa siu ngar fa mole. Tai. Tama ia mo fa la vergata fo I leo pusa pepe, I Tasi Market. E maua fo I pu mo whaalawe, in bulk, I le Tasi Market. Ia le nasa moa. A mai ala ona fai umala fa tau I nei le o danga le Tasi Market. Aua nei e tu mu ai alo fai nei o tatu ai ngai Samoa o le fia ngai Markovit. E iai fo I le lato o danga ua ta o le monogram. E lafo ai tupe mo ai ngai Samoa le ngata o nisi o atu moto le Pasifika. E tasi lava no fuanga I te fai ai turanga uma nei. Le Tasi Market fale o loi Messi Road I West Auckland. Ale ngata I leo papakura I South Auckland.
my wife. Falaya yangi imalele, nige ayele fa afalai. Tasina ba ifia fia ilimano ni mangi wa elai ele. Falaya yangi imalele. Telephone voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Farmer Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight to Farmer Joe to do my shopping. Ole si tulanga pitusili ole tau. Ole la po me ole pepa tala oloa. Ona whaangale e whaatau ai oloa e au ngā mole ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ai la sa suma fua tau ai lesi sa. Ni fia foi sa we mo mawina le foi au ngā fo e ala mai le talo for voucher. Ila wana whaatau ma me te mga oi ile voucher. Tai mo le talo pa voucher ua maua le apususi o se wa fine. So se paro loa fai ngo fie. A me se le te whelua i mana o telefoni. Tai mi uma. Ai lo le la po me le cash. Ona inu e leo tamao le ainga. Whaatea tu lava le talo for voucher mo le foi au ngā fo whaatai. Ma lua lava le tampai. Tai talo pa voucher. Teki talo pa voucher. O le tautua ma le auaunanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sa ma le tele o nisi matu auaunanga ese. Ai le ngata fo i lea, mātou te siakiina fo i lau tāwale. Mātou te sapalaia fo i swahuu mo lau tāwale. A whai fo i o vai pa o lau sa, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo i ea mo lau tāwale. Mo lau nofo silafia, mua, ta pē lau tāwale pe autu. Lua, ta pē lau telefoni i le taimi e utu ina i lau tāwale. Mana tua foi, e matua i whaasa ina le tau mawhatapa aina foanga whape nei. Wa iai foi au nanga i lunga o le Pacific 40 e whaatau ina ai le talo for voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o e Samoa, whawhetai le fio mai, we'll see you again and God bless. Toi o folofa ma toi whawhela ia turi toi te liu mai o le tātou proklame le ni vanga foi o le fiafi teimara wanti lea ua ke mira buka ko ia. Toi luas furu minuto le tano le itu la e ono le tautua le tātou BluTV o te fiafia whailo antu o lea wa se ei mai le tātou office nei Mr. and Mrs. Tauti. Ia po salt and sugar wa sila fia i fo i rungo le tātou programe au te whawhela i anto i lau whionga Satiu ia ma le masio fo i rungo le programe le tautai ia e nei vaenga o le fiafi. Ia o le anganga whaaloaro lava e whanga e fo i alilango ia wai mei ai au te fi whaatalo whaat fo i a Samoa o lo sila mai mo mai fo i nei live ia e whaatalo whaatu le anganga whaafitai o le nei avanoa. Ia me se foi Tasi Market. O lo foi foi na tu ma pe va mana va mal fale wana la tu tala va mana va ma ia o tona o mana va mai. Ma lo le sustai. O le mea le stene Sione Market o le sustai to fai. Fa staiat ma tu foi fa malo ia te o to ia la o fionga Asiata. Ma malu foi lo office nei ma la o fenga venga fa stai tele mo ma o foi ia no uma suma foi mata mai tai pule. Ia foi na te wha maramla mei, foi niso me lo wha ne fo foi. Ia matare foi niso fasiri. Ia manisi foi me fia promotion na Sione Market. Ia malo whaafitai o le nganga maulunga o lea ua mati e foi le ofisa whaasaralu nei o no le lua fioma. Se ipa kuwira wangolanga o le whatua, o kera i lua whaise ainga o le awa fori whaafonga maua ni tātou porkala me mau. Ia le lala antari sa o tua, whaataru whaatu le ofionga le tumaitai pule, le ofionga Luneta. Ma lo se fo ma wai lo sunga Asiata lo ave ho ma lo fa foi neta to proklama. Ma lo lava ese le la le ki ole o kele ia Satiu pe asa unga ma proklama. Io le ki ole o kele. E ia la le shuka. E le shuka e masani ona ta o Satiu. Io ale la to o which one is shuka and which one is salt. Oi fo io o salt e fai ngoi fo ia o tina ia no reply le as a sugar.
Ai te matau le fua Asiata combination le utal no. Sugar plus salt equal honey. O au na le lau honey ngi. E honey lo. Kua musua ya. Mai musua o mai le se ngoia. Ya wa salt plus sugar equal honey. Mai la ya. Au di to fie. It's good to have you I lo ngol tanto fa tala noanga. Tele o tai au ia e sila mio le mamalu o Samoa me sore la langi anto I la lua early birds fo le tai au le lua live masinia. Ia ai fa tai o le o ato tino va to sili e lo ngol tanto proclame o mai le o nanga ma le tu a le Sione Market le nei vitau. E fa sili fo e lo sunga. E se mo mo fa filo ai le malu se tato atinu. Samoa lo atinu pele fa talofa. O le fesili nei la ina tu la time ya. O te lo le mato o nanga wa te le la na swinga mai le amatanga I le ono masina talwai. So it's improving. Malo fa tai. O le ale tu langa ele vale ma overseas le au fa tau mai. O to telo ila to ma fa tau nanga verso na te nei. Na tu fesili mai lava ile fa fe lava na fai mai America fa tau o le fela o ma na yo le wa fio mai fo. Yo te role tele la vai tau langi o el pursidi. E ala no winga la silia tu foi la mal angol pursidi. Ia ele fa nga yo ingo le business ma. E la to tele la vai na meli mai Australia ma. Asiata fa silia tu la Sione Market. Fa fe ona fa to ma tu fa tau fi avisa mo. Fa ona fa manino va ngale. Yeah, fa tai lava ole o nanga Sione Market we e le mato o nanga fo mato ta wa fa pe shop for you. Le mato service lea. E ma fai ona mato a apa tuai I mato I Samoa o ia tu nu I fafua tu New Zealand, po fafua tu ma Auckland, o America, Australia, Canada, po I nei fo I la Loi Christchurch. O le shop for you, e ma fai ona mato la fo I natu ia te oe Samoa, le fafo, le link, e ma fai ona fa atau mai ai, pe mato te la foi natu foi ia le lisi o mato o loa. Ia atoi foi o le au ona ngalale e mawhai o na whai mai e lau whaatau po o whea mato te paanga ma whale o loa po local supermarkets here in New Zealand or in Auckland e mawhai e o na avato mato le link o whale o loa na pe a le mauala o loa le fia sa I le mato marketi. So o le tulanga la le e so sonia toa le Sione Market. E mawhai e na whai me lau whaatau. O na mato wola ia e ao mai pe koleki mai le whaatau lea. A mai mato whaapusaina, securely packed, tu in mato container, aluatu I lunga le waa, ia se I o la vailo a inga I Samoa. Malo whaafetai. O leisi vaenga e tautulituri e tulavo matango fiela u whaamanenonga sa taimfui whaapopole fionga e Satiu. O le ale tu ainga vave le te saunoina. E le whaati noina o le ngaioinga lea. Mai se lao lai viri mai Amerika. Ia aruro I rungo shop for you. Matulanga. O le ale tu ainga vave. E tiro se vave fo. Ele nga whai meange o le whaakau piki kai au. Matulanga whapena. Okay, yeah. Ole mato o nanga, mato te avea ia whaamomoli through the sea freight. Lono winga, e whaatasi le masina o na alu le mato waa, po le mato container. O le vave la pe ona fsilingia, a whai lava o ile amatanga o le vaiaso, o le masina, o wa whai meila whaatau. O na mato ola ia whai teimi lea. Ai whaatali lava, se ia o teimi alu ele mato waa, po le mato container. Ona whaila I o le mato ngaruenga, ia tau nui Samoa, e allow lava up to 15 days, e whai ainga I oinga lea mantua latu I nei le vaai nei New Zealand, I o Samoa, it takes about 10 days, and then we allow another 5 days. E whaanga I oi ia ngaruenga a ofisa. Kilia ina ma lewa pena. Kilia ina, customs, ia quarantine, ia ma ngaruenga ale agent le Samoa, ona whatu au I wholola I o le matu au nanga I Samoa, e kilia, ma kiliva loa. Malo whaafitai. Ai mo le whaatawina lava I nei mo o loa ia mana o mai ia la tau whawhato New Zealand. Nga o whai mai angai mwhai antou wha potopoto ina o loa matulanga tu whaatas. Ia ai whaatali ai lo mole tu wa antu I Samoa. Satiu o le ase talala ta mai si tantou malanga o le nei po waru si tantou waa o le ua tau la si tantou update mai le si tantou next waa lalo e malanga I Samoa. O le before le waa Samoa o taimi nei lau kuka le waa.
I o Samoa me kai minge o lawa process. Me penana 2 or 3 days nga o mai lora o distribution center ma ko piki ma te kiliva. Al kai minge o la so lufu river ma singa ngai e already si ia container. Al cut off day po la so le kaunga mai me o la so lufu kasi la skonga ia ma singa ngai. So that's Saturday this week. E kaunga mai pusa famuli inga fai o nga load de lola ele container. Ia makuakuro o ia foi e o le wafu ia makapenga lo mona lufu river. Ma lo fafitai lo no winga o afo o lo malava fi ave mo Samoa e tau no mo miele tau no mai by the 21st. Yeah, that's right. Aso to mo masina la mo aso lo futasi o masina le nei o me. E ala no fa masina nei lang after this month. Ola ia le si mako container e se mo June. O le mele fi fa mafaya mo fung fa sala e kaunga mai kam fa mai wa the next month e ko el wala se mako dry container por mele ngai io au mako se e ku me ka le freezer o le me malulu okay se taimi ya la no le wa e tau wa tala no le va ngale te la wa en faina fa lautel o le ese sengole o le tama le la alu ia me so le step le la alu le freezer la o va ku le afa mai le pure se afa o le me mo ala va e afo e umalo la val masinga ngai umalo sa lo le ele o le mako frozen freezer e adeila mo me ai foi like a baka frozen food e a chili bean moe o me frozen food ngi usil e ave la for mako container le ai ave la chili beans mai se me o le make e le finalizing ya package vai but that is our next container ali boss. Yeah, just to elaborate more, ole dry container, o container lele ave fa moli fo ye kai peo o dry stuff, bisupo me ai fa penga yo me afale, ole talwai sa ole mato o nanga lava sa fa mo lava ave le dry container every month. Ai ona wa ma fai fo ona sala pule fo ile mako management. Ole fa moenga mol mato container le ya uni. We want to focus on that because it's the very first time ole wa mato tam fa ile freezer or reefer in terms of ale shipping. Ya ole reefer la le mato tam fa fo ile ya mawale ava noa e naita to a inga I Samoa. Ai mese foi tato e avatu ai fa momolia to me ai aisa me ai meto sami like ma moe moa. All of these stuff, le mau nei New Zealand. Mancho for yo ole meat ma me so sami me ai nei New Zealand. It's the best quality in food and me umalava. Tato povi, tato mamoe e oi. Me umalava. Ia le la tama fai e la le mato o nanga ya uni e fa o atu mato container ya. Ole winga lo tau fa facility mana ia le movement. Ole winga lo tala. Ole a mata ya uni le frozen le po le freezer. Ma fa wa lava pe na o se special mo uni por suinga le alwelo. It's just one off. It's just a mato special ya uni. Yeah. And where if for ila le special ya pe fa nga pe le ya. Yeah, if wa ila le si do na lua ma le lon ton. Ai e fa wa pe ale tu langa ye le dry le ona. Yeah, it's every month. Yeah. Mana ya le la. I try to add on that one family mole Asiata ile frozen lava le. Sa utara no e o se me mo mato tam fa e fa kumul container ale kumul container be ele fengo over kor kwaka lo fengo ko ngers kwaka fenga ko nge e fo e Sione Market a ver kor kwaka ale afa lo ngere fengo lo ngala ko kenso o lo ngala fam talanga a fai ko ke manga fai we will do because e ka kaunga ai ai mamo Samoa ai cha la fo le ila ku swinge le winga la le famitalanga wala nga le umaro la tato wa o to tele la to lo tatal no mai asisi la fo lunga tato screen na a wa te loa o le ala o ye ma fo fo ila to ye fai fale o lo ala to ai ngai Samoa pusa ma moi pusa fa to ma na ye fo yo le ava no la wa lo le tele le me ai tu isa ya ambe se fo ila le tau o lo fe ngai mana yo tato ai nga ma le lockdown life ya ngai ai le uto fa popo le state of emergency in inicio o asoma va yaso o matua taua ila le sivaga le faafasili mai ia wautelo lau kele i maua le saunoaga muamua i le alu o le vaa mo uni la le special le manatua le special le faalaulo atu mo le masina o uni
Ia e malanga I fo ia ole alu va ele su ia ia le alu va. E sa ole va ngale. Ole fa sa ina la vale sa no anga la sunga ole schedule la vai company va ele mafai ona suie mato ai mato te mana o fo ilele to prepare ahead of time. O mai time ole alu va wa le va. Mana ia mana. Ole ase si vai ngai tu atu fa to fala inga le sa tu mana tele. Ole ave ole o lotu isa fa pele e wala o tatu fa mo mori samo. E te sira vai se pega kai me ka kalongo. Wow. Olo ngo sione. Ole mora ai foi a sione sma. Be creative. Ke mo ke ma o kama fai la me polangi me le meri. Service le fai. Te taule mo no. Ke mo le kiki. E mo lo ke ma fo fa we in now. Sa mo ra fa no mai pa. Le la us wa ese manga kula fiong al pul. Ka fa ka ia. E kaunga ka, let's just do it. O whanua, wa ako kena me kaka. We can pay for it. E rei rasa me kau ki pole fua. Mai, e ran me tau te whewhi. Ua whatai tai. Pe ole winga ngau si unis man. Try it. And a whapera ko kena me. E ko yuma la kor kontena ya. Ei, mana. Ole o ngala. Tau nuu lor kontena I Samoa, me sela le special lea o le tantou mea I tu aisa. E tanga tasi ai le unanga lea nga o lo whaakali mai lo fale. E momoli e tulava. E le ia sisi vai ngai toi suia I fua, tau nuu ai Samoa, fatoa e wheloa ia maru mau pusa moi o le fale. Asiata Pio Vaoliko, le kau karongo le mea o le aisa. Ma le mea le aisa. O le aisa, ele whainga maku mori e sa vai le aisa. Langa e mea o tulunga. O le whaukuanga la o mai uma. Awhio mai ia I upolu. E piki kuai kome, nga awela I ele. O le se sengaranga. But at least, ola ko e kaunga fia ngalo mai sa o ha pick up ko fo I va ale kasi ngo mai e mana ia no winga nga o sa wala o e tau o balango fulisa mana ia ia le o fafsile tuai ina ia manino ai le wala nga ke wa vakule pusa moale ngofo mai fale aru Diu Wow, mai pasione va. Lai fa ka ni mai upolo ela to piki lang tau ora si information le fa lo tele lo fa tua. Fa tai ole tu langa la vale ona ole me ai aisa ele mafai sa tam fai la sa ili pe ni si awala fo ile le mfai ona haya mato se freezer fo ile container ona momoli la ia ba ile taimine ele o ia se ava no fa pena ole mela le wo mafo fa ele mato onanga e siliai ole fa longo pe ona I mato customers o I fo ia pia em faiona ole tu langa fo I man tu fo ele mato service e to tongi mato lava ine ele ai lava se me ko e kongi Samoa even the reefer so o tupe lava mapili e to tongi lava ni sila pau lava le me fai ile freezer lea ole sui fo ole receiver pole nge Samoa e pik pa ele lenga e vave ala inga alwa ka e avelanga chili bean I le fale. Malo fa tai. Lo inga Paula leo se fa talinga container matua o mai le ainga. Ile ko fa pai. You know, people are excited about this lang and it happened more. Mali. E o me ko fa let's go. Awa mai lang le fa kwa mo. O ka ka yo mamo. La kula mamo lima. Ai. E ma fai foi lana halu ila ko kangoro la pingir kama ko foi leli mamo an toa pingale chop sal foi ngale io e la pe fongo va o monga we want designs ko nga pin e ave longo fengala me e ma ngai fa ka o meu flaps o meu monga size de le ya le ku ai manga so mamo ya ko on sa e le ro pole si va la ga ave lo me ato toa frozen. Amor beningi al ole la pusla. E fifa malam la matili petu langale we do have butchers ole wa qualify be certified export so ola wa makopa anga manai company po butchers ina mfai o mo ila togo lo ala lai fafu America Australia nei te ufapia o yele mafai langa mako oka but you can if I saw mai we will give you the list and the prices o me ai aisa le e mafai ona toto ngia mai fa pusa fo Sione's Market ia ma vatuele mo le masina lava le o uni mana ia fa pitoa ono le tanto wa taimila fo atu
a mai tantou numera to fa manatu le wildlife so ta I mai to te ko kelo ka ka yo ye le ofisi le mai fi avenga pusa mamoi io ai te lo foi la kala o le a tele foi la molo a inga le la sau le la to a e mana ia fo ia le faingora unanga le ai kauma mafai fo ia uni skari ka wa fi lo wa inga lo mai ia we ora lo tangi mai la to ta pa nau ka ko wo ya sata se me le ai se wo pa se mo so sa ko ya ko lo ia mana ia fa haru ro tato numero pa tai Samoa le tu lava tai fo on matu on numero wa ia ole o 212 742 533 0212 742 533 mana ia a me se foi o tu langa to le ile tanto shop for you e ma fai ona ia se ro sa no nga wala e mai ile tanto tato no le ono ia o ani se vai nga o lu ka vai go le te ruala e mai le fere suki o le fionga sa ti o tau faital o fese sa te ru fa fio mai e pese lu honeymoon sa five time or five si ele sa no le pule e le lo honeymoon when I was shown this market you always go by example. If I'm my if you know they look at you whether it speaks for itself. Well, so most of Samoa mo winga mai se manga kamala la le se manga ke alu la va so pero ka fa penga. Tanto inga vali le te fa ngai nei lo lo. And natural. Natural. Ya, ala fionga le tua. Ya, vai sa usa no nga na tau runga ile le fionga Satiu tanto fata no nga le vanga le fiafi. Faftai lava ia ilo sunga siata mo nea manoa o manoa ni ta we ilo tamaa o manoa fa auru. Faftai e toi fo ile sunga ya Martin o le nea manoa. O le tūlanga in mato au nanga, o le si mato I te ua misi a. O le mato whai loa le na whai, o le mato se I queen size bed le man maa loa ai. Ia so sesi lava, o I lato uma lava o lo ave ia wha moli mon masina ne o me. You are in that drawer e ma whai o na maa loa ai. Oe, so it's just no asina wha manatu. Ia au te loa. O te loa o le nea wanoa, ma le au nanga le mato company. Ia o le tau ma whai lava, so tau au ma I lato na mua I malai. Ina whai o na mato. Maua nea wanoa, mato te whaatino I nai le mato ngadwenga lea. O le tau si peo nai tātou ai ngai Samoa. Ia ai o te loa, o le atu pele wanoa ia salt, po le sunga ia Satiu. E whaai uatu ma prokalama. Ia whaftai atu lau sunga tamaita I pule mo lau no whaftai fo le sunga ia Asiata. Ia me se ia lau whai ngalwenga fo I mole. Tātou mafuta whata sini fiaf. O matua upu Maota Samoa. Whamasino o tau. Wo man whai Satis Market ilana awala. Creativity over certainty, that's the motto for Satis Market. I go out of my way, so am I merely. So am I fingofia in a wow Samoa. They will sound like the whole vehicle, like my container. Kako frisa, oh yeah. Okay, mau ia ai mamoi uma Samoa. Asia, la foi dei uma la ko ai ngai. Se va ngal ka kare se rufa. Ele vela se Samoa. Ngapsiri le. Ala winga la Asiata. Samoa pe ngo fa masingo mai oi. Yo, ala nei tu la va fetai tere la vambolta. Mo la no fo ma o neve mal pule o ma ia. Yo masania ai ai se fam talanga wa. Le tau to mali e fa malu wat. O le nganga la vo fi so soni. E foi tai o sasi ia fa malu wat. Ai fa fetai tere mal matua no Asiata male fangaben fa fetai tere mal matua no ia fa fetai tere lo fionga Satiu mal falitua lo fionga le pule me so le pursili e ai la unanga lesiones market fa fetai o lo manto ia fa pe fai o vesfo e fa yana e mano lo fionga fale e fio mai na pursili e fa au le ma fa tal nonga e le pita o le o to mo mi fo ile fio mai o lo fionga pule lua e pe ka pule mai o e ko ole fa fo me ka mai o fa ngo ke le eu tari tonu mai o e uma ku programa ngai sau ia ngale di foloa se o kuangange di foloa se o kei ia ele fa ino me ton fa vai fo e sau mangia pa ku mo ave sa mo ka kianga me mai na tato pusa fa mo ia lango le fa mo ele la mo wona ne no sa mo ka ko tato container le ya uni
ia ele ia se o va mai fo va ave ikili fo ia vahenga uma ia ona ingalo e fa au pe containers la to ia masnia failo fa jau shop for you no mera le tu inantu all wa tasi lua fitu fa lua lima tolu ia le numero te vala au mai na fo etu na tu runga le tanto website ia i lunga le tanto proclame ia fa te tele lo fionga ia e fa ta la fo ki fia la ngola so fu o le so iva a le aka e ka uri unga ia vo tanto proclame ia a wori tele tu lo so fu ia fa fo leva a wa le tautai no Samoa ia u faiva ese fo ilo pepe le lua o nanga u vave sitia o le upo moni ele tau seru atu tasi le au nanga u fesi vave tele o le lau loa o le moni le fa tau sau me le lo welinkongi e to te lana ilan tau fo o la tau te tala no le tulanga me se fo o ro live tai au le Sione Market e mo le 12 fa malo mo le fa te tele e ta to filo i fo le vas fo tai masani e mo le tai mi ia fa so fo ia ma Emmanuel to te liu to no fona tai fa wor por kalame pe amai ta tu fa salong fa business nei Bluwave Ngalumoana. We are focused on providing digital solutions for our Pacific people. With a creative team that incorporates Pacifica values and cultures, there are no limitations. Hi, my name is Sora and I'm from South Auckland, Manukau. I attended Auckland Girls Grammar and now I am here at OCA. My dream is to help Pacific Islanders build affordable homes. I came across OCA on Facebook and I saw that it was more hands-on. Now I'm here, gained a lot of knowledge, gained experience on tools. Something I was amazed about was the floor plan. Once you build and then you look back at the plan makes sense. So there's something I learned from OCA was how to read plans. Tautai voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Farmer Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight to Farmer Joe to do my shopping. Ole si tulanga pitusili ole tau. Ole lafo me ole pepa tala oloa. Ona fa ngale fa tau i oloa e au ngā mole ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ele sa so fu tau ele sia sa. Le fia foi sawe mo mawina le foi au nang fo ala mai le talo for voucher. Ila wana fa tau ma me te mga oi. Ile voucher. Tai mo le talo for voucher. Ua mau ele apususio se wa fine. So se paro loa fa ngo fie. A me se le tferwa i mala telefoni. Tai mi uma. Ai lo la fo merkes ona ino do tamao le ainga. Fa te tu la vole tal for voucher mo le foi au nang fo fa tai. Ma lu la le tam fai. Fa tai talo for voucher. Teki talo for voucher. a fai te mo mia o loa mai Samoa ma nisi o atu moto le Pasifika e pe o fiti matonga e na o le tasi lava le maketi te mo mia le Tasi Market. Tasi Market e le ngata i fua whatoanga e maua fo'i ia te ma isi me tau mafa mai le moana. E pe ona o fai atu e te maua uma o loa mai atu moto le Pasifika. O le talo le te sila mai ai numero tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti. Kako karongi ue fo'i ia soi. Maua foi le umala mai tonga. E le ngata i lea, mo i la tau e fia le tātou tama o le whai. E te maua umala vai Tasi Market. A whawhetu langa o whaalawelawe? E sa o le lei, e maua tātou pusa pisupo. Tu ainga le lei ia leo le pama. Le ngata foi lea, maua pusa moa, i so si tu ainga sizes. Whapea foi la kako pusa siu pipi. Panse mai ngar ka pusa siu ngar whapule mole. Tai. Tama ia mo fara la vergata foi leo pusa pepe il Tasi Market.
e maua fo'i ipu mo whaalavlave in bulk i le Tasi Market. Ia le nā Samoa, a mai ala o na whai umalau whaatau I nei le o nanga le Tasi Market. Aua nei e tu muli, ai alofa I nei o tātou ai ngai Samoa o le whea ngai Markoviti. E iai fo'i le lātou o nanga ua tā ua le money grant. E lafo ai tupe mo ai ngai Samoa e le ngata o nisi o atu motu le Pasifika. E tasi lava le no fuanga I te whai ai tūranga uma nei. Le Tasi Market, whale o loi Messi Road I West Auckland, a le ngata I leo papakura I South Auckland. Can you be my wife? Toi whawhelo ia tu ma toi whaatalo whātu le toi te liu mai ai o le programe le tau te ia e mai le malolonga. Ia ina ua mai ai le whaatalo taranoanga o le sunga ia salt. A siuka. E se le muka ukia o suafa. Pulenga le Sione's Market. Ia le fionga ia Satiu o misa fo o le whaletua. Ia Luneta le sa whaatalo talanoina. Ia mana ia tātou specials na. Ai le toi fo I mea le programe o te fie whailo atu. Le fo ua maua le avanoa e whaatalanoa ma whaasoa fo I. Ia ma le whaia o ngalangola. Al tātou au le pulu. Ia wa o le vainga le uko sisira me taimile nei. O le whaino fo I le nā le la ta oto mai ai le tātou supalakapi. Ui o le se kaimi mau mai se I mantala noa. I tūlanga fo I o le aru iei ta longa ma. Ia ai mo mōna whaafela ia tui lau fionga. Leaupepe Talai. Ia po lo fionga le li polisili o le tātou wa Titi South Pasifika. Ia ngata fo I lea o le tātou Pacific Forum ma le tālofa voucher. Ma le tele o unanga le tātou tia o marketing. Ia ngata fo I lea o le so upo le tātou OCA. Ma nisi o unanga I New Zealand nei. Ma lo le soifua maua. Ma lo le langi mantafi wa wai kunga ua I ila mai. Ia fa I ila o Taupea. Soifua manuia I lau tōwhaar vai malai. Ia lau lainga Asiata. Ia tainane fo I le. Tapua inga Samoa lo mwhai ona mafuta mai le tātou pokalame nevia vi. Ma lo li le malanga manuia. I lau la tōle ea, ma lau la tōle tai. Ia, kua umanga la ungang I saki. Lau va kore kusi pepa mai le. Ia, aioe, ma lo fo I le o ka sau ka ke le fia sau. Aioe. O tūlanga na. Ma nei alo la ei. Ia, ana uloa ino tūlanga o lava I o le tā pokalame. Ia, alanga o le ofula le an matou blues. O le ofule o ai pokalame vo ia lo ia. Te le ua mo malolo ai. O le tonginga ia tele na ua. Ai ba lo io e mana ia la lo le mo mana io le tau. E la tara monia e manga ia kura kau lo weling kongela I taimile. Ia. Na ilo tanto na utau no mai nei le fia firma tu va. Paua me no popole te fo wa al watu e fa sau la lo o la Wellington e malulu e fa tai foi era mano o le voi mai tau watu e te o fa pito voi mer tu pufia I la to fan vai malai o le wa ia fa tai mo le alu sai io e te ila vai na ua fio mai le fio nga fo muina mal fa tu e fipe o lo mo moli me fa lo fa nga wa se tanto lo mua male onga me se o to fionga ia io na o la message le na fai mal tanto kunupu foi le la faia o masui o le tanto o le feeling o le awore io ai mamate ro mara fionga le fa muina o kaulanga fai se o fuol o kasema ai kuia kurtis o sau mala vale le fa kau oso mai le steine na le New Zealand fa mai ai me fai anga e sai ninga mai ngalo ai toti tiro mai le o a fa pea o tulen sa vea le ia ol mesilio le nasa alo ia voi lau tau nu atu le lo ia le foi e toi foi mai malai ia e pauar le tala sia matou au le plus ia matou te talo ia fa fio file mu mai pele sa o tau ai awa o fia la tu fa po la tu lima tamo mai me fa no matou mai el fa o lo winga la le chiefs la lo na lima na io ia le au le chiefs e o se au vile na lo sa ba pika ki fa alo fa pe vile le lum ma tu foi ia Leaupepe o le mana ia tau fainga se tau au el pulu io lo moni lava o lo mana ia le tau fainga ai o foi ne o tau se tie le malu o le taitai au mana tua e tasi ale au nga fa mo ina se tau au le tau sanga ia na le au le io le se senga tu ai lungo le tau o le melo le fa alo batu au mai le ala sa fate atu lava la matanga o le se fa le se fa o lo no winga o le sia tato felo inga
Ya, tapen pena le mai tonga ma me masani wa voi tulanga. E mana tua foi, e mana tua au vai nei i tamilu sanga. O le taimi le nei, e mana tua le o toi mana na o a au kilani, e whaia ingat pulu. E le toi kusa wa toi, wa le toi talia e o la tau mafau, e te tau ona toi whaia ina le pulu. Ai mana nai o sia manto o watu le mau te watu ai. Fa pe mar kai mi le sau o va alor ki ona sina kai mi fo yo fo fa tau tinga e tama mai tau langa e pia. Kama fo ile le e solo mai a o siwa. Mana tu ala le au le o awanga e rua a New Zealand. E pe ye le tal to nunga fo ile le to atele le majority pe a o le final. O Crusaders ma Wellington. O le au ki lani ma le Chiefs ma ni sio au. E pia mana ia le whaao so la fu ilele. O le tau mai tau atu Asiata taluna e alu Wellington. O le wai fu i me pe o tau wafa ina lo mafau fau. Ai el whale tonu le o la lo. O e sau noi fa pena. Ai, awane ngalo. O aso ia, na fato a sa fu kon kiona sina. Ina o le tu mai tu va uma tu ya pai. Ai le mona pasifika. Le au mona pasifika. Ole tulanga ele nei foi vai aso. Mana e talonga iungo talonga. Wale mo tal mal prampis. I kalo fai. I campra. Olona winga. Tu salava fo ia pele fata a lola matou au le leila yai. Ai avatu le sia matou au le development team. Langa lau po fitu ai. Lai e va ai le mo matou lua. Mantua la o maximum points e mau talonga e 5. Tu salava la pe faya ina. Ai maximum points ia Brumbies ma Crusader. Ia ona me i lola ia le wala pe ala fatolu. Me i lo pe fa valu la tu ai. Ia ala pe 5 ala ile Blues. Tau ona fa tata tu langa. Ia mana tu foi mana tu e olo ina tala no fa pena le to telo ila to olo o mamate ina sta to talonga. Na pe ile ia tangia mai tu se alo fanga la tau mai tu tonu. Ai ole me anta wai. A fai e go for gold. Ma tu ama ia ta o talonga le ale Brumbies ma le ma tu fo. Ia pe al melen tu la me au fo ile le Crusaders le na le faya inga ya fo ile au fo ile Wartas e uia fo I tau e ko ki ale kalia New Zealand ai me se ia suama ia sua tolo wena e matua le talia kamaya le tu inga faya inga na la fia su ana malola na au le Brumbies polas farile ia sava ia vot fai me fia su ela sto nai ino felo ai ole aunga o famu o tapua inga umale ai o faino mantuala a fai o lewata o to fa maila taimile nei lono wingala e titilo ma aule to sala o le Blues o la numero tasi e anga ila numero valu o te leo mai loa la pe al Highlanders la numero valu olna ia lono winga o le Brumbies la tu do taimine masalo po le Chiefs Wartas o Warta Wartas ia Crusader loa lono winga le lopo o to o ile le Chiefs le Chiefs o mantou e o soanga ia Australia. Ia mantua toi lua talonga ia to. A sao mai tu talonga na lua. Ia nei te uto lua to fitu pe le. O mana fai la utale le au te le sau. Mantua la na le no o ile lo. O mana o fai tuai. Ia ua ma vai fola le na o le Tautai alo fa teme mari tu langa fo yo le ai o le Hurricanes ia o lo lunga ia sau fangai fai ia se mea ina fa le tonu se au na mua ai uma enga ia o le tau le tini le fa mo ai o le mana ia le to au mana ia o kilani ia ile nei foi tai mi le manta mata ai o lo manu ia me uma ia le loi I Wellington ia lo mua se ia ofisilia tua langa le nova atu pu e melo wata tono le Maota fono o lo fa pe ona tapen penai fo le malo New Zealand I tu langa o lana whainga ma e sau e ha mai fo linga to tono le fale ma sau e fe falongona e se fato fala inga e ono e sa fai na se taimi o iluma te loe o elangona yo tino matangi le pi vala au mai ngo fo ya Asiata Pio mai e pe tolo pulo ma fa tai tele la na le no fie malanga le ia e na la tu tia fia la tu no mas o pu fai ele o tu yan tua o lo bingo la tala e na no tu fa mo o le lo fa muina ai mana tu le sa vala au die fo me le fionga le minister tanga tu motor Pacific
O le vala o le kaiminga umai le lotu. Ma le taimi o le ainga. E koe kiki a koru I kula. Wana umare lotu le afore lua. Ai fatoa whaire ainga le lima. Wa le ai nei lani vaenga e whaia mai le vale. O whaia tulo ma la utama I tala, la utama I paloanga I le fionga le I le minista. O ka fia o afo I luma I atolo ne evano. Wa le fatoa waru le wilingo. E le umatu apo le mai e le fionga minista. Fa mai, oi, ia. Kako wola. Te lola o e nei vanoa no maua fo ia whaafitai fo I le fionga le minista. O ka ki e fo I le Mercedes Benz fo I le whaafea oa ia. Ia walango. O ka walanga le fio ia fea e whaafitai wo tapa ai. E le haila e le lopu monia. E laua lunga ia o tūlanga lai tutupu le loi Wellington. Ia ngale Lala te ifo ile na tu wal taval wa man tu e sa vani mane minska ai sa vali mai e mane fa kula vale lo al minista lo man tu bo ila na ia va noia mau te feo ai le la ina ma to lo oile Maota fono ia na fa ta milo ma to mata solo wa e na o le min nga o fai pule la vai ai fa tanga nga ia e ma fai so se taimi ai e ia ma fai na pouco le tūlanga fo ile le o le o se tua ai si vanga nala wa ia le laupanga no ma mingi ska por fai pule le la na ma wa lo mo lo no o le ma me se volti na ma le fini o ka se mata ngo fi nga fai ala ukala ia sua le fionga ia upito pe ka ke le o mai ai la lo ngei kulanga fa upu fai o malo wala mala ka sau ko ngui mota no tango la ia mana tu foi tato ula fala sa ia ia o ula fala I nei o lo fa wina nei le Bluwave ia ai o le ula fala la va na amata mai le tato wa onga lupe foi vau ese o ufa o ulaina o wan tu le tongo le official fionga le minister o le tele ia mo suvania se mafaina tu o ia tangata tono no official ia official minister tango lo ale fionga minister fa me alofa mai ia mantuala ele o si le fia ele fionga minister o ele o to o le vale o le inu o matuna fatia o mana futia ai na outali ia le fangu na au mai ona e ile history o le fangu sa fa me alofa tu se minister fo I mai Cuba isana asia singa ele sa fangu tequila fangu la kama foi le Havana Club Taila o mai au kilang. Ia, le vai ngo saua, Leaupepe o le fangu le fatata mo le lomua. Nga o la tong te Taupea. Ele iu ai fuani au nga. Ia, na mai na au mai lo le fionga minsta itea. Ia wo tama fau. Po le ase wo vai kungala. E ei foi le pese hanga foi le tono no ofisa. Tau ia na ula. Tau mai ula ila tau na fa me alofa foi mo minista. E ei ula mai so se kumoko Pasifika yo I America. E ei ula foi e foi vaenga o meu mato meta wana o mai loma ile ia o fiu kilo po le ase man koro mare ula le o fatu ia lo fionga ile o le ula le lo mua lupe foi va ese le o le to atu tatia I lo officer e leo ai fo ile officer e ia o ma ula ai le se ula fala mana ia ia ka ko ula fala la fa fatu fala o nai ta wala na manai highlight na le malanga tu la lo ai na o sa vali mo mata tu tono le vaenga le sa fa ia e sa o ila sa no e fa ta tala fo mamma lu ia man tuol tato falfono sampo e te sa vali atua ta tala fai to falfono lo le ila kama ia le mota la le e le lo tanga te to ai pe taita e fa pea ia le fale fo ile li pelitania fale fo ile o le tupu ta maita e sa lo so no e ma to wo ile lifi ia o tu le lifi o le ke le fai ko a swipe fo ile le a le localis fai to ele faina matala le sfetto io ia manto o fatu oi fa fitai oi fo le tangata o manantu ane ia fa fitai ai awala na fai le tu ia fai no oi fo ila lo ile malai ma le Maota lo le po ye upo se tanto tu no New Zealand ya fatalo fatu la fionga le minsta ya sua au pito sua William Sim fa tailo tania ina fo yo la u kapua ia le Hurricanes na avento no ofisa sa tauna vai tala tu malchese tu vai na ye no que le va fai lo ai yo Hurricane que o ko mai fa fa le
o le tāua ia no filo ai foi niso tamali ia mai sona niso ila to ila lo mua e se a Leaupepe anga lau mua ia fatu lau tala so ia ai ona wa masani te le tatou self okilani ole alu wingo lau tala wa masani te tatou awa e te lo o mesa o mai tau wina foi te mio tasa tu le lo na yo matou ainga e na yo matou ainga na malanga mai la vai sa mo na tua na mai vai te mio le limas fulu onos fulu ana mai ao sa o lo Wellington no foi e o ma te mine matua e fa fainga talava ona o ese ma Wellington ai mai se foi la I polua ai fa tu sai no le mai au pito mangele o le nu o tangata champini au le lei talenia talapou ia tailo pe fa pena fa penga o polua e sa o te io e ai ua mau e maleva no amena tua aso o fainga luenga I lunga nei le Sky TV le vanga foi le lau te vili awa le tongi no pili sa ule I Panorama Road e te le ina sau ia vaenga foi ka ke vilia ia ila tou ia pe kongi Sky matulanga fa pena Lower Heart Upper Heart e ke le inga mai ia area la loi I Wellington wata tau tala la mo kai loangi area ai ka ke le io o fatas le la na maua nei le avanoa e fe avea ia ma tau le fionga le tupu fia le fionga famuina ia fa marua fa mai ia le la ka ko wo mele ka o wai no yo mata o kasi ala wala ya lu wai o na pitonu ia to e fo I mai ai o pitonu fo na la ile si anko sio manto ai nga le sunga le fionga ale sana ma sio na fartua ia ma na yo la ia se fo ia ma to I fo meta o petone ia tia na I porerua ma to I fo upper heart o lower heart o le kele io vaenga na ma to tami soro ia o ka fia fo ila o ia e to e pauala le vaenga murmuri lea awa lewa lo nei o lewa maua leo solo malanga o lo ofu a fa fetu langa o le pa ua male Leaupepe o mangaku ai mama o ofisi o le ofisi mai tanga sai mo tato ja o manatu ai fa mama o te loi o te fa fitai fa pitoi le uso ia David le lofi le kaka le mo fetu le toi sa te lo na mafelo ai mo le uso wa misia le vano ia le faina o le tangata le o te fa fitai fo I mai ave fo le never no te fa fitai toi wo ma pa anga le tanto BluTV e le tala foi le lo le limanga vale le me fai le me tamatau le lo fo ia lo vai ia o kele wa mantu ele se me o toi lilo ke lo ala kele nga yoka ai nga wedding ko nga ilongo ola le ai me se singa me di mai fa toi fo ia io fa tai fo ai nga se to ru ia la na ai lo wingo la tala ai fiso kai me fiso kai merkanga kai le ivi le toto le a o lungo por kalame mai asiata no maua I lau tala le sia u fa soa e te sau Wellington lo ai atu lo yo watama ai private ai message mai le por ile te ai fa mai vai oi pa walo le meu ki fia waku ke oku so fa ta lo fa te oi le fai por kalame ma va ku pa wa yesu na fa mai la sitama le uso e mai pa wa fai moso ke no la ukali ngo ukali le ai tano e fai mai si ai la lo wa o Leaupepe o moangu kia o fongo ki o anai asiaka ki lei loa o po ila ave ta vita nau a falongolongo mai ele o muta ulanga o hangulo e ke wa ke isi kama le so sa o le monia o fia ai ese pa u lang o la kulelo e ele ngata foi o le taimile wa tu wa malulu pe wa ka le mo le fa ka wa va nga ila to ma ke ki fu ia ai pa wa le kanga ka le fa me kia o la woso e ke aru mo pa u ese fulu langa pa un ngo me la fa fa mai ele la kom fa wo se fulu ai pa u me ke wa ke lo la reply e lo fa ta vita o le tau so o mai fo ia ele mai o vai tu vai malie o le uso nga o lo kango ai tu lo fa fonga Samoa ki o ki loka e saura mai boka nga la loka fia ai se pau ai wiki pole fo ele uri le nga wa vaku e ai o le au te poli man tu ai ele ngor man tu nu unai sala fa e ai fa to o sangone faftai e ai fa to o sangone e ai ona na o lo fionga le wa fisiri mai ai e ngata fo ila ta vai nu ule I ta mangele e pau ale le mena le no fa malo se meta po kala me la sol se yo I lo
pe na sao me vale nai paua na mai e le foi ta tal fa pisini se vai le so e o mata o sa lo fale se sia que lo pusaisa foto e pa we foi mai na mai ai va tai tele le sunga ya ta vita ya sa wi fa for termina o malanga toile lo sa matala noa ya ele i mose te mate felo ai le ya fa tai o le wo lo fa lo ya sata o asiata ya o matou foi le na ioi aua te pole tavita o le afa o sina paua sina ele o mea ako ya ai mo le to telefo tatou prokala me mai la to le mafuta mai ya mali dia mai wala vale au pepe o le fo fa ma vai mai le fionga ya fu mono ke o fu mono e ko meli mai ki wala vale au pepe ya e fai nati tofo sina mai ngore o sole na uma o e se le fu mono o lo fai malo e sia kilo no fatu o ta alo lana au leo le chief se te mile nei o yo fui mono le anai fai mai o lo tau se te fui mono le Hamilton e masangi paua fa longo tanga tai le fa ngota le langa antoa o le mo o foi mele au ye manos o le ngalo ya o ta malo fa le alili o e fa le alili fa yo uta fongati o fa le alili uma o kauso le ngaula ya pia Antalo vantu le fionga nga ftasi por to fa for sofa a fu mono Asiata loli mai se le fionga faltura ma futa mai le awa mai la le o nanga ila lo ya me se fo o te lole o le tatu digital pacifica o te lola fu ya fa nga mai la lo Wellington ya o le taimi fatoa tau amata ia le tautua le a digital New Zealand masalo to titi so uma dairy si Wellington ne o falua e fo le fa pina i posters ma fa ilo e lo ai mo volta to top up ina o na foi no lo ai so le matua e le pe o tato i nei e a foi le vala foi le vale o por rua o lo hat apa hat e me lo no foi nei o tato tangata i la lo ai o le tele o le taumwhainga mau te tisaro ma whalo o loa sa pito i maurulunga la tau whaatau a top up i vaitemina o i porua mantua pe e lua ia nai centers nai porua ia oi nasa o ta latu o le masalo o tau sanga leo te tala noa toi asiata po le lua fesutasi lua fesutasi ia sa matai fa lau loa tu te tisaro lo Wellington wa au kilania mo Wellington na matai al taimen nei po fela vo New Zealand le te mafuta mai ai po Australia foi na na ia watu al falolo lata tu ia te oi e fisili ai top up digital o lawa maua o fa fango fiena le wo ai mo tatou ona la de tele ona ai ngai Samoa ia watofu telso o tala mo iai watofu telefoni Samoa ai le tofu tupe fa tau el topa o le ala vai tua mai i ainga ia o lo sa ili malo i nei New Zealand ma Australia le fa lo fatino ma to pitola au o le o mato woe ia po fela ia o le falo loa la tala tatu ia te oi ia o inana o mo wile tatou top up digital e fa tau top up luas futala New Zealand pe luas futala Australia pe siliatu e la foi lo aingi Samoa e mo lo wa no tatou se e fa ia sfarele taitas se fulu tatou cash prices tai luas la tala ia o lo fa peona se ina e le ngatala na ia ngava pe la fole top up ia e fa nga ina fo tatou website le Digital International la fole top up pe la fole se leni ia po le website fo le Click X Pacific e tanga va fo ia tatou se ia sa fatino las farelente nei se fulu tatou failonga na se ina e toru la tatou failonga na man malo i Samoa mantua Elena o Samoa tautua te tisau na isa tatou failonga na malo i tatou maitonga Fiti Papua New Guinea fa pena fo i Vanuatu sia tataluna mata ia ngalwanga fa vai taimi New Zealand o isi atunu ia lo tele el fa tau i top up te tisau pe na i Vanuatu mantua Vanuatu o fa longa to tele anu mera Vanuatu e tauna mo mas se fa momonga me fa muina o no ia nga fa tonu ma le vaenga le pe ia Vanuatu sa to tele ala tonu mera na mai no ofisili la peisa e va me tonga pe na vai temi sa mo ma tonga pe ele pe na Bluwave a sa tali le se va ngana le fato anga loi heising mata no va mai ele Vanuatu e fa tino nga luenga ele to mumu
ele fisiringia me le tupu na le ato fatino nga wenga ia ono fa le vape ai sorry ia fa ato ala me le tawi o la le fisilia a fa me fa penal nga luduea ala vanuatu ia na ato fatino nga wenga fia o mai la to malolo ele ko so e kula ia tailo ia le nei vai temi la lewa na mo ma fa tlanga la fionga le tupu fia o le wato masalo o fa afe el tato no mera Samoa ia o te fia tele la pe o na to tele ia la to mai nga lu vai temi ia o mo fo ina Asiata customers multi sound ia le ngata fona mo Samoa ia mo tato talo fa voucher le na le sila na vai nga o tai ta tele mai talo fa voucher ta sila si vai nga no mo me fionga le tupu fia le fionga ia fa muina o le si vai nga tele na fa nga tele e tato nga lu fa vai temi le una nga titisia o le mero le fikangi si sa mo ke ko no so mo o le tele kamalanga o le mi o tara fa nga io Asiata wa lucky nei vai temi o e me ta o le video call fe pena fa pe e mawanga luang fa vai temi o le vai temi o le tusi o le lua Leaupepe fa susui nei loi mata vo ye loi la sa etang e tau no sa mo tolu masina fa tau no tusi ai fa ka mai le kai ia malanga ele fa muinga tu sai man tuari tusi vai ku ngola la afia complain na yang ya tongi lapis ai fa kai o na ngale on po on tele al famalo si au le pe afai o lete e o lete ngalue New Zealand po Australia ala tapua I mai si o ainga e te ala tai au e vili atu e vai le atu o tinata mate e famalo atu I lau fanau ai le yanga I le on ia na usu fia voi le o ia fatino le ngaluenga o le nganga le teknolosi nei vai temi tele na tu langa le alwe nei titi sa temi nei la lo ma o fa vai temi bo video call io o ai tu langa fu ile po e fainga ruenga sa e fa ko inga kamaro lo ala e fainga ruenga o le mo te fa si perché fa si fali mena vai na to fali oi le vai oi le ruenga e ngale io e fali we fa pe io o kama fo la vadi de unua e portata mo la ut ai o tu e fa ta la fo au ta u fo io le o teknolosi fa ne ona po nga ta u e tala no ai mo so ta inga vavi e me se lan tu langa o fa la ve fa fo sei o le sia vanga ta u le tam fai ai e so soni fo I na yusum to fa fine fo yo lo mainga do fa vai timi le tam fai le fa masani le fa nga ina o online services ona e timi fo le o level po au mana mia le la for top up ia ai fata pula foi le fewai ma le oita vale ai ono to telefa mai o lo o la ia la to bank cards but mo le card foi le F boss ele mfa yona fa ngai na online e fata we so top up pe fe o le mana o mia mai ele mfa yona e fa ngai to tongi lo so cash power ile talo fa voucher pe fe o le mana o mia mai ai paula risi vanga taua o la wa matan fa masangi fingol internet banking o ba pele yai la so debit card ala yai la internet banking e paula le mato fa manatu fa mole tu si fa le la username la password is a mea ite manatua ina ia mafaya ona manatua I temi uma ile temi te fa nga ina online ai ata wa fa masani fa nga le online e le ngata na o la to longa lu fa vai temi ata to fo I tangata Samoa o le tau mau I fafo o ina le wanga ia le fatino ina o tele o nanga nei vai temi ua fa na lava ia website e fa ia fa tau matulanga fa pena a faila o le lava te musu e te anga e tulanga le ona e te mana o te savali le ATM to disi ato le 4 minute o lo tava le ATM tala Leaupepe e sausu e falo lo e faila fa tau pe yo vai o le anga I luma ia tulanga se forma io tau fa masani tau fo lau mare taimi tau ona tanto wo fa tasi mare taimi a bisi o unanga fa teknolosi ne ona po e mo o mia ke le kai mi foi le after hours e wala ngai le mafai lava na so ngaru pe na fa o e mo mia foi fa lo le tapuni ai malo ro tangata ia ele mfai foi na 24/7 ia le la fonga o tu pe Samoa ai paulo le unanga mfona e faia
o le whaamasani tatou unanga online. Lela i vanga fo el Pacific 40 ma le au whainga o le talo for voucher. Ia, whapena fo tatou Digital International. Mantua. E lisi a vanga fo ile le Samoa e te altasi. Ala, i le vave au. Whamai se kata pap, whaewawa tuita talonga. Ala uoloka whaloloa. Ia vanga tonuana, o lala te whai atu ei. Se o leva le pou, e le mwhaino tuaru wharolo. Ala me, e te alofa ia. Ia, vai le ia ile la la fonga la ia. Masange ia so ro peki ia. Masange ia. Masange ko inga fato me le to fa pe to fa yel temine. Ai na masange na sa wele mele. E fa me lo wo umar tara la wa lu i e gelo fa e gelo. Ia e ta wala le fa masange. Ia i le whainga le online. Pe foi la fa taunga ma vanga fa pe na le unanga Pacific 40. Ia, e ni si vanga lo funga. E nei a inga na wala umea na nei. O lai e ala tau maliu la ta pena i Samoa. Po la sa wala vave mwhaiana whai whatau. Ia, sa aviel mai le whautuanga le tato Pacific 40. Wail tau ainga le Samoa. O ifo ia aliki. Whai a tole oka o me mana miel maliu. Ia, on tau mele ia te oi. Ia na ia nga i la vailunga le tato website le Pacific 40. A nga i le lisio whaloloa. Ia Filipo le aliki ia pia. Vaetele po sale longa. E la fona i le voucher. E ka vaili tau whaatau lau e mantua. O le maua lunga o le tātou voucher mwhai ona iei. O le 5 afe tā la Samoa. Tu sa la pe e luas fulu afe le tau whaatau. Whai ka i 5 afe. E mwhai ana whai le tau tai 5 afe e wha. Ai pauna la wala vave e whai al teimina mau al teimina na. Ai whautua ina lava. Le omu mua whaatino le oka. A whai foi lai te mana e whai atu lava e o le oka. Ia, e mwhai lana e fsota mai le tātou ofisa. I le olua tasi o valu, tolu lua tolu. Olua tasi o valu, tolu lua tolu. Pe te Facebook mai le Messenger. Ia, ona au mai le lisio lau whaatau mau te avea ia aliki. E whai mai le quote. Ia, na au mai lola ia le whatua mwhai le ona whaatino le tongi no la voucher. E mwhai lawan whaatino e online. Ia, amana o miel fsosoani. Ia, o tato ofisa fa malulu atu ia la toi fa foto o kilani. Ona paulo ofisa le tala temine. Ia o tato ofisa i mangele. I na ele vaanga tonu le sa ia le Samoa Airways. O i nana wa ia le tato Pacific 40. Ia na foi whaatino mai le tautua a le tato Digital. Ia whapena fo i ma le tato vaenga le OceanNet. Le auto tele lo e. Le matu malanga le noi Wellington ni. Masalo wa over mal se fulu a inga. Mai Wellington ni. Lau o ola le tato OceanNet. Ia, ma le lato feedback for wau mai. Whaftai wa mwhaiona o atu nisi foi e la foi e tala no el tato ngana. Whaatino uma fesili a ngai le internet i tato ngana. Malama mea uma. A le foi e vili mai te mi uma. O le tali atu lava. Peo le manu lau tina le tātou OceanNet. Whai o le te mai mua ma le tātou pokalame le nefiafi. E mana o se internet sawa tele. O le whaipa a ngai lo Maota ma lo lawa. Ia whaafso ta i mai le tātou official OceanNet. O lo i nā fo i mangele. I le tātou Maota Samoa. Vanga tonu sa i Samoa Airways. O i nā fo i nai e le tātou OceanNet. Ia se taimi whaai loa tua tātou whaalau i loa. Ai peo le vaenga le nā. Tele nei a inga wa fiu e vili company te tele ia. Ia e tele me o le vili atu tonu e whamai ia tolu aso whamto am whainto e via vala o te se whatan nol nam taupu. Ia lewa ta pena alo o se o tātou lava tunu. Ia lātou te fsosoani le tūlanga. Ma lo whawtai. Io e le tautua ma le unanga e tā ua le vaenga fo le OceanNet. Vai se fole wifi internet sili na vave sawa eu ar kemi for ngai alo wala maka ingi video foi ngai ma me te fivite mata pi tau silo bi tau silo bi tau pe le si temi foi le e ke le ale wa e la lo vale foi ya pai mala fai maka mai ki mai faingo ai ta wo mala blama fa so kai sa or kamale tamale e te fa blama fa sa mo ye ti oi tau tua foi mo oi ya me so vai ngai te mo mia. Ia, nisi vaenga te wa misi antea uia le tūlanga e misi foilanga o le heka waru mafo faula lo i wedding konge. Le o ni mea au me tau o le kau mai manga ku e wedding konge. Po fea o nga ia mafo fonga siata. Fa umata po kala mea ta siaki lau pusais.
I toe vave na o atu ni sia lo Maota. Wale lo oina lo. O le tate I ala mo o ya fon team ro mai ka ko a tackle pusa isa Manuel I fo I mela ulila wala live la. Ale ro fa mani no tu so tu te fia na me fa pena ile o tatu. Ele ya se me ala I fono mai fo ile ale taua fa tai mo le toelo fa ngol proclame. Ia to malava mai se ia lungo le tanto YouTube channel le mafuta mai le to tele ta lo fa fo ia le to fa le swafa vai mala se ta ofisa Asiata le mafuta mai mai se fo ila le fionga plate va mo mea ma le la to fo baenga ia to tele o to skipa sa fa pe fo ia tone au va se ai tone o vai ko pulu fa lento pulu te wa pe no fa tu au to te mapo tele pulu la Vaetolo autua la no le au pulu uma wa la ngor preskenyo el pulu au wato te so na mama potele le anga au ina te wo fa ya ina na vea leo se fa heartbroken ya auto e to tele ma san ya ile na me ai tato isi ya io e vai la au belinko o te tautino e ora au so nga sempi after ya siata o tulanga vo le mato langa wo leva vo na mato sango ngole mel pito tu ia sa o fe ala pe mato champini pe matele champini o le vaenga tongu le wel mato o termine o mato a fa fi ina la varta po inga a ukilani ya tailo ye sia auto au sa va finga sa va ia wale le ia wale le sa mo le tanto por avere poco la messe so ualu le fale io ko la ngonga ku wa ir ka ka wo lo pusai ai fa tele to fa si fo to ai mala fa tele ia to uma wo ma pa anga mai le tanto por clame Aftai lopa leleua me se foi o cream kauli mal to maftanga ya nga tai leo so ya David le lofi fa aftai mo pa ua fa di fukalo me o masama awai ya nga tai leo le fionga ya fo mo na male fo mo na la faile ya mar fa to ya fipe me se foi le no falo mata ngo fie le fa mo me fa piponga salo yai ya o foi me la lo io e o mana o fo ile le mana se ma to fa tau na fai o longa io ya o fa tai fo ila bo sau ya ai si ile fu a gilangi la o longa ile tanto wa fa tai tele tu fo ya e se fo ile fa lo la lo ile la moia ki lo tala la pepe wana mai ala vala fo e fiole fionga le minister ya o le tumo fo ponga me sa le fakasa ya ma le kalesia simplis a tu fo ile sa yai sa la ulu ofisir fa mo ia tu tiro na fo ile na su ki ro te ava tele o te ava fo ile anga o le no la vai o le tangata tonu o atunu ni tatu te au mau no pia ia o la we ka le sia sale ia na tu wala le fa lo tu tiro solo tua io ia te ro po la e fa pe o pe ka ko fa lo de po mai ngane ya na le na o saula bo fia ma bo fo ila si la o fa yesi na utala ila lo le fa mo ia fa tai o le vanga tonu na ese mai paua sa auto tau tuliatu po o ele sa e to le aso le ia la o le sa ma tu tapu iatu e fa ia mo ko fa fo ia la fo ele fa pena ele o te fa iatu le la fo pa wala ba ela tawe ya mato a faisa manuia la una aso fa longo fo ia le pa io sa moi Wellington isa manatu a wale lupe foi va es ya o mato tapo inga fo na o te via lava na maua o na tasi ia ile manto wa ia no tu e lunga faila o fa tau o ventu ia o manino au lampe o le nofo ia e pangalea ia e sau mani o to e sau mani a fa esea ai man kora luki ku matoninga tanto wa o kango ofu le o le if mu male of tinu pai ala la sa fa me fa pene le fionga al minister o fantu le morsile fia o to Wellington e lua fa nga malo yu te sa wa ile so ne vai ya va vera o pipi vo ile o va tu o fa nga malo mo o le lepa le tu la il termine lang o le langu le longa lu o fa tu ile tu sa mo o malo o le for lau le termine o fa e le o nya va nga fa o fai o fa nga malo o le ya o fio ye ile to fa ai la fo mai ia na o maloa ai o fa sanga lo le fionga ile no to te talo le fionga minister e walanga o le fionga ile fo muinala na tu to o mai
Manai ia fo ile oi. Manel fato fala inga o fadula la utala ile la fa korokolo le fionga minsta. La fionga au pitu. E lo utali tonunga a e fio mai. O le fio me hale o parlemene marka peneta. Ia e tu fa atua ni uno to o ile la vea e tu mo mapule. E la fo atu la matu fa alo. A e fia sau noa. Ia lo wa vanole. Sau noa e fenga ta wa mawolunga le so wa fio mele malo. Ai a fai foi ai ko e cambia ko mala ka mai la venga ai a fai foi te finga ngalo te faia e o mai lo woti mo lo tu nga mau e le ngalo lo fa lo le so ne ya tongia tua a manuia mai fa mai ia le fionga minister Asiata ya hafta yo ro mana tu mai ma ya ai sanga ya ne ai o le tai ya fai lo mala ta Faftai malo fai o la fionga ya upito na text mai ya ta umele tele o teu tusi ai ya o mesi yo ya uto te popole ele lupe foi va ese sa ma o teu tusi ele fai la un ai o teu tusi ele fai la un ele teu tusi ele au ai wala va ma umala upipi e o ka ko foi na ya o le ya so no fai fa umala ta proclame ya faftai tele Asiata mole mato wa no foi le ai le nei afiafi e ui lava suanga lava tulanga fo ia ta au lo tapu ia me se fo ia nai fa poponga fo ia tautua lo au nai le malu so tatu watunu i New Zealand nei me se ia Australia ai mole tu faftai tele le tatu Bluwave ia mal tatu pokalame le Tautai ai pe ona fanga solo tatu BluTV mole atu faftai tele i le pa ia Samoa lo lango fo ia tatu tamufainga pe ona el tatu digital fa penale tato Pacific 40 il tautua le tato talo fa voucher ai me se for tato Ocean Net il tato fiber internet connection le wa matona fa nga solo il taimine ia mato talo mo peso malosi Asiata wa le long puele le malu la tnu mo fo ise malo se sunga ya nai me se tato au fenga wenga fa nga yo ingo le nei po kalami wa lava le mai moanga asio tato watnu tato tau puleola le lofo le tua mo se si avnoa mo se si update o tato po kalami lo fa nga solo i vai aso tasi ai fa time on mato of non nefiafi ma lo fa tai lo fionga le to o le manino lo fionga le Leaupepe Tele fa tai foi mo tapo inga ma se foi yo tu ba tu ina lo nga te lea o po falanga o mai mo nga Samoa i ona tafati tele e fa tai o fia o mo le tele a me man na ia na mo le man tu malanga nga te foi lea se lao na mo tu e face fa tai o se tai me mua la le nei fa to a o la unga i le lo mo wedding ko ki lo fia nga le na fa to a o wedding ko ai o one way to tono mo telephone wa ma wai foi male ava no fai sina tala le kele na no tu e lungo fai antu fo mu na o le la unga o man e fai pa wa le o le meu te fia o ia le ngo le aso e fa sino ia mo ngutia ai mai se le fio nga ia tama sa ilau o kangoroa vali ya ku ia la e yo avanga le pa wanga vanga na o ia uma lo mala tala fai ai i fa mu nga le tua Samoa i lau fa so nga me se foi tato filo ele so teo mo tato o no le songa la o le mali to por kala me fa wa o tato BluTV ale fu ko foi mai bo uma tulanga na pisi e o mo foi ta fonga sa o ipea o uma o living out ale ala ante foi mai e fa wa o le tautua mo mo lo malosi fa fo le va so fu me se foi bo vai ku ai wa makanga apaka pe ar io apa awur pe ar kamalo i lo la malo fo i tertina malo fo i le tawata lo fatu mo to Samoa fa mangalo sira manga le tau to mali fa manu le to le te mo le fia fi so fu me manu Bluwave Ngalumoana. We are focused on providing digital solutions for our Pacific people. With a creative team that incorporates Pasifika values and cultures, there are no limitations. We take pride in creating art with a Pacific focus. We also specialize in filming, editing, and live streaming.
a digital media company serving our Pasifika families, Pasifika businesses, and Pasifika communities. Bluwave Ngalumoana. Live and breathe Pacific.